Jajan pasar. Ketan yang segitiga kayak lontong lho. Tapi ketan. Dikai apa parutan klopo, marono dikai jorong itu. Kelokan. Jenenge apa jenenge? Yang campuran cenil, cenil. Aku mau tukar uang Indonesia. 微信最遲如果係今日佢有，最遲聽日。係，因為佢係睇你個金額，你個金額大佢做到大個金額先做細單嘅。 1000 jadi Nếu berapa? mà Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Wayahe madang-madang liburan mewadang-madang. Golon. Ada gorengan, ada jajan. Wong gantian dadi ono suarane iso iki sik gantian. Iki gorengan, iki jajane, jajan pasar. Iki buahe, sego tiwul, sego putih, iwak asin, jangan tewel, kacang. Ibu. Tempe. Bisnis. Hari ini ada di markas Bawah Jembatan. Acaranya arisan Madang. Mumpung hari Minggu Madang. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kali diet. Apa diiraman? Minggu dilarang diet. Koncoku jan gak oleh apa gak oleh kok arepe mbae pongon lembur ae ngono ku lho. Gak oleh anu Joko Balanang tadi. Lah Mas awakmu kan ngene mulai mben Suwe ra temu. sarapan. Sampean? Kapan? Tapi ora iki suwe tekan kene kae. Ini aku kok dikukur-kukur. Sampean mek cuti tok ah? Nunggu visa ning Indo. Lah sing mbae kene nanti. Tak tinggal. Pil. Loh, Rewel lah. Saya lama nih. Lah terus apa terus nang restoran Mas? Ayo Mama. Madang ah? Ari ini yo. Karat yo. Loh, tebol. Mul kok karat iki piye to? Ini yo. Oh iya. Oh ya kok karat. Ini Sarapan. jangan tewel. Dah. Wah, nah. Tambah lememu. Saya tak pateni dulu rasan-rasan. Padahal bar mangan sego sak piring. Beb, bukaan Beb. Kita potong. Cuci dulu enggak? Malah dilap dewe-dewe. Oh lah larang yang mereka di. Singkat ngemplok dilap loh. Aku suka nunggu lek mundur biyen di Saudi. Aku lagi aku kumpul lagi. Lagi balik biasa ijo ngene iki lagi. Enak sing ora, Beb. Iki ya pernah nang anu pengajian kayak kok tukunis. Memang bedone ngene. Ora legi iki. Iya. Itu nih. Lain dong.
lagi. Enak sing iki daripada sing ini. Sing gede kae. Kayak sing lele to. Oke. Iki luwih agak manis. Iki daging nek men sing anu koyo akeh banyune ya. Aku gak tuku getase sing oke sih rek. Walah. Iki makan gawe. Gemblung. Masuk ning kene neneng anu ngono kae. Enak kan mau? Enak. Iya enak. Enak. Yo, empuk. Pokoknya Empuk enggak atos. Atas ya. lopone lemoso. Kono lopes barang ngono ngono. Hah? Iku lapis, lopes. Di lapis. Saya lopes piye? Saya teko ketan ning ana diruwe. Kayak kopa be. Cenil lho. Nah ini ya, aku tadi habis makan lanjut naik kereta api mau ke Cinuan, jurusan Cinuan. Ada keperluan sebentar. Nah ini ya, kita naik kereta api dulu. Jagong sih, jagong. Mumpung ada tempat duduk kita jagong. Sepi, keretanya sepi tuh, sepi. Sepi hari ini sepi. Ini turun kereta ya. Nah ini ya, ini ada di Cinuan MTR. Kita keluar dulu. Entek duitku. Sampai sini ramai sekali. Kemana? Aku ke Cinuan ada keperluan mau tukar uang. Mau tukar uang Indonesia. Ya. Cinuan tuh ramai sahabat. Kalau ke sana itu ke markasnya temenku. Nah, kita kesini aja. Gak jelas itu orang. Kledekannya digawe keulinan. Kita cari tempat penukaran uang. Aku mau tukar uang Indonesia. 微信最遲如果係今日去有，最遲聽日。係，因為佢係睇你個金額，你個金額大佢做到大個金額先用4單㗎。 1000 jadi 如果 berapa 係 Mbak? 今日去俾你，最遲就聽日。你都24蚊啦。24。Biasa. Oke, oke biasa ya. Ini mau tukar uang Indonesia. 你先100。 2 juta 300. Oh, Apa saya kau lain? berarti Belum saya kau. sewu 24. Sewu 24 berarti. Itu 1000 ya. 都100萬啦嚇。OK。
Tapi terbuka kayak aku ya. Kemarin bahannya nih bang, bahannya. Yang ini Oh. Oke, selesai. Ya, cinta papa. Ayo pulang. ayo nggih. Monggo. Yes, ijol duit. Ijol duit. Ini ya, ketemu temenku. Hah? Lo kok pas ono anu, Pep? Tak kira kuwi. Aku ember kok potong rambut aku ngono blebur kayak iki. Endi? Tak kira iki kamu ndarek lor. Ketemu wong iki. Iki konsep tenan aku ora kuat, Beb. Njagong ning jero. Engko aku ganis ganis diomeli ganis aku kok celana ya. Sambil disesiki barang. Astagfirullahaladzim. Aku dreket sama Mengko wae. Kene sandare nih, sandar. Nah, wis tak syuting. Kayak arek-arek. Wong lek libur kok sangone mek kerupuk, ini mesti tak ngleyang. Kayak saiki wis jam 12. Ini mantap, keren tuh. Udah tegapeng iki selakuane panas sampe. Dulu tas tuh ya, kerennya. Nah inilah Hongkong indahnya. Aduh, Asin apa? di sini Ya apa apa payung? kosor aku kayak iki. Iya, masa aku te jalan-jalan go nganu go tas. Ning juan ana apa? Eneng perlu. Apa? Ngiculke duit. Tuh, keren. Saiki pindah nah. Pindah. Oke, kita mau turun. Ini aku mau nyoba ini. Arep paruan Pep. Tukelan Pep. Aku nganu di Pep. Iya. Paruan. Nah, Enggak belum yo. Wis arep Anis. jarane kelapa ngono kasih. Ya biasa gini lho nek apa tet-tet lho. Pinrene lho. Gendut. Apa? Gendut pinrene. Wis medikal tapi baru iso ora gawe datane ra Kacang hijau. Heeh, saiki aku ne awakmu ki lho. Kok data ra padha ngopo bales suwi-suwi. Saiki persenane ya angel ngono. Untane di ana wis tahun-tahunan ditane ra ana mbak badang ngono lho. Dong saiki Warek. dong saiki kan geger ngono sih Don. Ra duwe belas deh, duwe tak-tak. Lah terus arep rene sih rene. Di medikal baru iso rene bro. Iya, lho, kan, sih. Tapi mati usahake. Datane ra padha angel deh. Itu kan. Bola bali nek di WA ngaku utang bae aku ngene pulane rene rasa aku utang karo aku arep nulungi aku ngono. Ya lah, gila. Saya itu bang golek gaji ini Indo Di ya. sini aku bak apa teh? Anu iki. Di sini onde-onde. Oh, Di sini onde-onde. Karena aku ngomong kacang hijau. kacang Kacang hijau ya, tapi di